Madan jongari ni chugle wagen che yego go waga ya da deal fa ko wa kwiriya lego tarek do long fa ne madan jongar ya tabanen pandia jak joga malfen widne mushirin in jogan pandi chok panchol kairo dan mashakalat yende ki yego wa jo madan jongar long fa ne ke yerienti taban mashakalat ko yego aju pani jaju pe jusu mun kan ko yego aju e chimni studio e ko gutin a loke sap tanang ugtan because ke ja gudon la nya u bang pe anu recording studio liu de din to tin support ya liu bas bapin studio la ke good we kala pa chi liu pa ka au ye wa ju pe anu support e lo ka chi gi tanang ini lang wa jwa ja pe madan ya wa ga to wa ju pe anu ke tin ka cha good ko ka ato ka ki guda tawtan na ka cha bebe te chitan wa ka da ke cha ya en de ni jogen ka chen cha bebe min tio ga chit dongwan wa ka dongwan ke cha bebe cha ka good beni si a chito ka chito chong alon chi kok chi ke rut ko good we den studio kwan ba den ke chi gon ja lwe la ka a chen ye lu recording a ka chi lo ir na wa ya ka ja good we ka da studio to taban ni studio ke ga e ya lo ka chwa ru lu bia tu $100 miten mia kam sin mia yani asab ta wonta studio quality di okay madan in chugle in chugdoga lai ji to da fai awa bi jal ben duk